Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Divê sohbetê xwe da em ê behsê ji wetê meriv wefat dike, wetê ruhbedenê derdikeve, melaiket çi gazî meriv dikin, ji meriv re çi dibêjin, em ê vê êvarê behsê ji wî bikin. Meriv çiqa dünyayê yaşamış ve bira yaşamış ve son rücu'a meriv huzura Xwedayê, sonê meriv muhtacî Xweda dibe. Hûn çiqa ji dünyayê re dixebitin, îşê xwe dünyayê re dixebitin, ji bo çolak çocuğê xwe dixebitin, hinê ji axireta xwe re bixebitin. Ji axireta xwe re bixebitin, bira ew xebata we dünyayê bibe îbadet. Zemanê meriv ku axireta xwe re nexebite, xebera meriv ji emrê neyê Xweda tunebe, ew xebata merivê dünyayê bereket jî nakeve, ew xebata merivê dünyayê nabe îbadet çi. Meriv ji wê xebata xwe dünyayê, ji wê kesba xwe dünyayê, meriv feyz û bereketek hil nade. Mêze bikin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dibe, zemanê ku ruh ji bedenê derdikeve, zemanê ku sekerata mewtê da, wetê ruhê meriv ji bedena meriv derdikeve, melaiket aha gazî meriv dikin. Ya zürriyeta Adem dibe. De terka dünyayı kir, yan dünyayı terka tekir. De dünya top kir, yan dünyayı top kir, ömrü de xılas kir. De dünya koş, yan dünyayı koşti. Vatik ruh bedeni dert keve, melaiket visse dengihane gazi insan atkin. Zamanı insana ko didin ser tenaşoy vate bişone, ev melaiket be emri Xwedê aha gazi dikin. Wetê insana didin ser tenaşoyê bişonê, melaiket bi emrê Xwedê aha gazî dikin. Ya filan kes dibe, gazî meriv dikin. Kanî ew bedena te ewqasa qewî, ew bedena te ewqas serxwe, ew quwet qudrata te ku da çû? Kanî ew zimanê te pêşiya wî nehate girtinê, çima zimanê te kîtemiş te xeber nadî? Kanî ew guhê te her saet kir, çima tu îro ker vî deynayê? Wetî insana didin ser tenaşoyê bişonê, melaiket aha gazî insana dikin. Zemanê ku tê şuştinê insana didin nava kefen ê kefen bikin, melaiket tekrar gazî insana dikin. Gazî dike dibe mizgînî ji te rabe, eger te Xweda xwe dabe razî kirinê. Azab ji te rabe, eger te Xweda xwe dabe hêrskirinê. Mizgînî ji te rabe, eger te cennet qezenç kiribe. Azab ji te rabe, wey ji te rabe, eger te cehennem qezenç kiribe. Çünkü meriv cennet cehennemi meriv qezenç dike dünyayê da. Gazî dike melaiket watê meriv hat xine kefenê. Îro şûn da teberê Xwedaya sefereke pir dirêj, te ji wê sefera dirêj ra qet tedbîrek kiriye nekiriye. Ev xanî û qesrê te çêkirin, tu daha jê derketî, tu daha nazverî balxan xanî xwe, tu nazverî ya pê xwe. Îro şûn da tu tê kevî xanîkî wisa ku qebre, tê da her çeşîd ızdırab û eziyet heye. Zemanî insana didin dixin hunderê tabûtê, ê bervan merzela biherin, melaiket îsa gazî insan atkin. Mizgînî dibe ji te rabe, eger te emelê xêr kiribe. Mizgînî ji te rabe, eger te dünyayê da tewbe istiğfar kiribe. Tu serkirinê xwe nebaş poşman bûbî. Mizgînî ji te rabe, eger dünyayê da te Xwedayê xwe nas kiribe. Zemanê tenaşoyê dibin, didine ser musellata şîê nimêja wî bikin, dîsa melaiket gazî dikin, aynî melaiket. Melaiket cem Xweda gazî nakin. Xwedaya mirkiriye bi emrê Xwedê gazî dikin. Dibe ya filan kes, gazî insana dikin. Ew emelê te kiriye tu teva bibînî roja qiyametê. Te eger xêr kiribe tu xêrê bibînî, te şer kiribe tu şerrê bibînî.
زمانی کو تناشوی تابوتی تینن ددن بر قبری ایتی خنه قبری ملاکه سا گازید کم سیدنگا دبی یا فلان کس یا ذریت آدم دجبو وی خانی هانی خراب قد چه حاضر کریه کو قبره dünyayı da her imkan etti hebutu zengin bu dejbu fakir buna kabri kaçahaniye dejbu ve tarikiya kabri çıraş khora haniye ne haniye vate kutine din ber kabri etikhin kabri melaiketu sagazid vate dati ne hundure kabri disa gazid ke evçak ard gazi insanat ke melaket sekine ard gazid ke دبی یا ذریت آدم تو سرپشت من ده کنیای ده کیف دکر توی هندر امی دا پر بگیری سرپشت من تو مفرح بوی ده از ند هاتم بیراته قبر دبیجه عرض بیجه از ند هاتم بیراته توی پر محسون ببید هندر امی دا سرپشت من زمان ده هر تشت خبر ده توی هندر امی دا پر سکوت ببی زمانی ته کلید ببی زمانی دخنه قبری دا خالی دا وجنه سر herkes pişta xu peydat ked çe insan vati tenid minet قبری دا و چاغیجی خدا گازید که عز و جل خدا بیا عبد من تو تنی مای ویجی تاری دا هر کسی پشتا خود تدا کر کس قطع نبو خواهی اوانی که هاتن دخستن قبری تجبو و گلکی وانا تبی امری آمد کرد تجبو گلکی وانا تا از ناز ند کرن تا حرام توب کرد تا وان دا خارنی قه از ند هاتن بیرات خدا دا بیجه ایرو تو دیسا محتاج رحمه بوی هر کسی هات دخستی قبری دوی قبرات تاری دا تو هیچ پشتا خوکته دا کرد تو چون تو دیسا مای محتاج رحمه بوی انسان گره her zaman haş Xudayı hebe ki kuda here bira here ki çay yaşamıştı ve bira yaşamış sonra mer dimire sonra mer muhtacı Xudad be sonra mer muhtacı rahme Xudad be öyleyse her ahi merim ne miriye her a meril her ahi tenit kabri da ne maya dünyayı da meril Xudayı kunaz bike dünyayı da meruriya Xudayı Xuda here sonra da herkes meril dehilet çe کس مریو نا بخوای ساده خدا مریو ده بخوای خدا عز و جل انسان جوی عبدی خو راحت بیجه یا عبدی من دیسا ازی برحمه خو معامله ترابک ازی شفقتی تبک او شفقت و مرحمت معاویتو بو آرا دی و باب و ولدا دی بابا چار شفقت ولدی خود کر ازی عینی وسا شفقت و مرحمتی بترابک خدا بیا کرد بیجه او انسان dünyayı da خدای ناسکریه خدا جوان راد بیجه او انسان dünyayı ایمان به خدا و پیغمبر خدا هانیه خدا جوان راد بیجه یا گلی گنجا روکی پیغمبر علیه السلام حضرت عمر دبی از هاتن دبیم دی رسول الله دگری دبیم گویا رسول الله چما دگری دبی گو حضرت جبرائیل تزه هات حضرت جبرائیل گوتیه انسانی که مسلمانی که یاشتی دبه خدا گوتی از عیب دکم وی یاشتی بون آیو بشیم جهنمی ای حقی انسان آیتونش خدا عیب بکش خدا را عبادت که دبی پیغمبر علیه السلام یا گلی انسان یاشتی مادم خدا روی وی سپی خدا جوا عیب دکه عدالت خدا yakışmış adalete Xuda nabe Xuda jwa ayib dike ve bişine cehennemi hujiş Xuda ayib kan ibadet bikeş Xuda. Ya geli genca gençlik axwe ve kuvvet axwe ve kudret axwe ve enerji axwe te derya nebaşi da xılas nekin. Derya emr nehi Xuda da xılas bikin. Nemeci xwe bikin, taati xwe bikin, rojiye xwe bikirin, inanca xwe tam bikin, son merid dişe huzura Xuda دیگه قرآن هی احتاجی بال تو کتیبا و تو نه
دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد علیه الصلاة والسلام هی احتاجی بال تو yazara و تو ne bin filan yazarı filan tış nivisiye ne bijin filan kitap derketiye hakkı inancı İslamiyet'i de ahad bece Kur'an heye di Kur'an heye ve di Kur'an heye karşı Kur'an'ı tü kitabek karşı Muhammed Aleyhisselatu Vesselam tü yazarek hükmü tüne gençlik ahve hunçaj bu işi dünyayı süver adını hatta ne evare kudenden izrabi berwe izraba khuda nmeja ahve bikin taat ahve bikin son meri muhtacı khuda be خدا اجل مر ناو عمر مردا و شرطیه مر به چه وقت بمره چا بمره چه نخاشی بمره چه حالی بمره مر به نزانه نه بینم گنجن نه بین هر ای زمانی مه ام yaşlı bu başı emi tövbe istiğfar bikin tişkusatune gençli dümre yaşlı dümre ki çu vaqt bimre her xuda be dizane subhan بفكرن بكردي باخفن بكردي بعجبينن بكردي بشوبينن بكردي لشاكري کو پہ آبو نبن دنگ بیجیے گوہداری بکن بکردی